با همون احترام خاصی که نسبت شما داریم بیننده های ذکی تلویزیون سفینه، درود و سلام میگویم به همه شما. امیدوار هستیم که خوب و سلامت هستید. خب بیننده های عزیز، تصمیم گرفتیم گروه ایجادی برنامه دنیا پر از جوانی است که این هفته سر موضوع سهم دانشگاه ملی تاجیکستان در آماده کردن متخصصان در کشور برنامه تهیه بسازیم و دعوت نمودیم یک زمره آموزگاران فعال و دانشجویان فعال این درگاه علم و هنر را که همین حالا در استودیو قرار دارند و قبلا من ایشان را خیر مقدم میگویم به استودیوی برنامه دنیا پر از جوانی است. از نام موضوع معلوم است که سهم دانشگاه ملی تاجیکستان در آماده کردن متخصصان گوناگون در کشور چگونه است و نخست میخواهم اندیشه های شما را همچون آموزگاران پیرامون همین سوال فهمیده باشم. مرحمت. طبق معلومات ها و طول 75 سالی که دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت دارد، زیاده از 90,000 متخصصان دانشگاه را ختم کردند و امروز در همه ساحه های خواجگی خلق ختم کردگان دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت دارند. وابسته به آنی که دانشگاه ملی تاجیکستان چه نقشی دارد در جامعه امروز، برای همه ما معلوم است که دانشگاه ملی تاجیکستان همچون دانشگاهی صف اول توانسته است که در همه ساحه ها متخصصان را آماده کند و من که در فاکولته فیلولوژیا فعالیت دارم، فاکولته فیلولوژیا تاجیک هم یکی از فاکولته های اولین و بنیادی دانشگاه ملی تاجیکستان است که توانسته است در طول همین از ابتدای فعالیت دانشگاه ملی تاجیکستان تا به امروز متخصصان را در همه ساحه ها آماده کند و ما امروز افتخار میکنیم که در فاکولته ما زیاده از 80 نفر آموزگاران فعالیت دارند و از این شمار 80 نفر زیاده از 60 نفر آنها عنوانهای علمی دارند که در میان آنها 20 نفر دکتران علم و 40 نفر نامزدان علم فعالیت دارند. خب در فاکولته فیلولوژیا 7 اختصاص فعالیت دارد که پیش از همه اختصاصی از همه اساسی و مهمترین فاکولته ما این متخصصی زبان و ادبیات تاجیک است. بعدا ما داریم اختصاصی حجت‌نگاری و تامینات حجتی اداره که برای تامین کردن متخصصان داننده حجت‌نگاری در تمام خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان بسیار مهم است. بعدا ما داریم ترجمان بدیعی. امروز ما در یک جهانی زندگی میکنیم که آثار دیگر کشورها از جمله دیگر خلق‌ها رو ما باید ترجمه کنیم. یکی از اختصاص‌های دیگری ما این میراث خطی است که برای آیندگان ما باید گذشته خود را آموزیم و توانیم که برای آینده یک میراث باقی گذاریم. و اختصاص دیگری ما این است اختصاص کارمند ادبی که ما درک میکنیم که در جامعه تاجیکستان چون درباره سخن میرود، کارمند ادبی هم برای تقریض کردن، برای درست بودن این یا اون سخن یعنی متخصص باید باشد. مسئله اونه که امروز شرایط ها در دانشگاه ملی بین‌نهایت شرایط ها خوب هستند، مخصوصا 3 فاکولته اقتصادی که با تشریف به واسطه پیشوای ملت گشاده شدند و فعالیت شروع نمودند. در اینجا تمام صنفخانه ها با تکنولوژی معاصر با تامینات متدی تامین هستند و مخصوصا آماده کردن کادرهای اقتصادی امروز که به ذمه 3 فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی است یکی از وظیفه اولین درجه دانسته می شود و برای آموزش فراخ دانشجویان امروز باید همون هوسمندی خود دانشجویان باید زیاد باشد. باید دانشجویان به اون کسبی که انتخاب کردند صادقانه محنت کنند، خوانند. پیش از همه در دانشگاه ملی تاجیکستان کتابخانه‌های زیاد فعالیت میکنند که دانشجویان میتونن از مخزن آنها از چی در شکل الکترونی باشد چی در شکل کتابی موجود است خطی و میتونن که از آن استفاده کنند. ولی مسئله که خودی توجه دانشجویان به آموختن به دانش واقعا امروز این مسئله زیر سوال رفته است و تا اندازه شاید کاهش هم یافته است در سراسر بین جوانان. این مسئله باید پیش از همه وقتی که دانشجو مکتب رو ختم میکند باید علاقه داند که کدام اختصاص رو باید انتخاب کند و در آن سمت سویه دانش او چه اندازه است.
یعنی به همون سمت فعالیت کردن برای یا در آینده امکانیت‌های فراخ تامین هستند یا که اون نمیتواند که در این یا اون سمت انتخاب نادرست داشته باشد. و همین خاطر باید پیش از همه همون اختصاصایی که دانشجویان انتخاب میکنند با مسئولیتی بلند انتخاب کنند و سطح سوادناکی خود را، دانش خود را در همون سمت پیوسته تکمیل دهند. و فکر میکنم که با سالهایی که دانشجویان در دانشگاه تحصیل میکنند، اگر خودی دانشجو شوق و رغبت زیاد داشته باشد، در آینده برای جامعه یک فرد میشود که شخصی کامل است و برای این یا اون ساحه، خواه اقتصادی باشد، خواه اجتماعی و خواه فرهنگی و مدنی، یک شخصیت ضروری به وای میرسد. دانشگاه ملی تاجیکستان از بانفوذترین دانشگاه‌های کشور است که در سمت تربیه نسل نورست، در تیار کردن متخصصان بلند اختصاص همیشه پیش صف و پیشگام هست. واقعا این چیز بدون شک و شبهه است. و از اون که در دانشگاه ملی تاجیکستان امروز 124 اختصاص عمل میکند، مسلم است که این اختصاص ها همگی برای تأمین اداره دولت فعالیت ساحه‌های مختلفی آن روانه کرده شدند و 125 کافدره تخصصی و عمومی دانشگاهی فعالیت میکند که اینها هم در سمت آماده کردن متخصصان فعالیت با نظام و با مرام دارند. مهم از همه آن است که در شرایط امروزه، یعنی در روند معاصر جهانی شوی، روند گلوبالیزاسیونی که ما شاهد آن هستیم، همه روزه یک نوع خوف و خطرهای گوناگون رو احساس میکنیم و پیش از همه مسئولیت امروزه ساحه معارف ما به تربیه انسان، به انسان سازی، به مفکوره سازی و به تاثیر و شعور نسل معاصر روانه شده است که در این سمت نیز دانشگاه ملی من فکر میکنم پیش صف هستند و اون شماره زیاد عالمان و دانشمندانی که در دانشگاه ملی کار و فعالیت میکنن همگی بهر تربیه نسل معاصره که در مقابل جریان‌های ذکر گردیده، در مقابل خوف و خطرهایی که هر لحظه میتوانند باعث ضعیف گردانیدن پایه‌های دولتداری ملی گردند، فعالیت با مرام انجام میدهند. کلکتیو استادان دانشگاه عبارت از اکادمیک ها، از عضوهای وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتران و پروفسوران و همچنین نامزدها عبارت هست که چنین شماره به شک شبهه در دیگر دانشگاه ها نیستند و همگی اینها رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان پیوسته تلاش میکنند که با جلب چنین استادان دانشمند، یعنی استادان صاحب مکتب، در تربیه نسل معاصر همیشه پیش صف و پیشگام باشه. من میخواهم نظر شما رو دانسته باشم که چرا همین قدر مثلا امکانیت های فراخ است در دانشگاه ملی تاجیکستان؟ خوب اینقدر مثلا آموزگاران بالای اوقات، دانشمندها تعلیم میدهند، ولی هنوز هم در همین مثلا ما یک کم مشکلی ها داریم. خب مثلا از اون چی فاکولتت ها رو ختم میکنند، در مثلا انتخاب های کرده خودشون فعالیت نمیکنند. بسیاری ها عامل سر چی است، گپ سر چی است؟ چرا همین گونه هست؟ البته انتخاب انسان میتواند تغییر یابنده باشد و این به واسطه به خود شعور، به خود فعالیت، به خود طبیعت و محیط انسان وابسته است که در مرحله اول مثلا انتخاب کرد و اون کسب را فرا گرفت و اون کسب معنی اون ندارد که 5 سال حیات این دانشجو بر عبث رفت. میتواند دانش‌های را که در دانشگاه، خود مفهوم دانشگاه مفهوم وسیع است و برای دانشجو نه تنها معلومات تخصصی در یک رشته مخصوص میدهد و همون خاطر یعنی این دانشجو علاقه خیلی اخبارات زیاد گرفته است، هم از علم‌های اجتماعی گومانیتری و هم از علم‌های تخصصی، یعنی یک سویه به خود خاص پیدا کرده است. مهم آن است که شخصیت انسان تغییر یافته است و از اون که مثلا 50 نفر در یک اختصاص داخل شد و از اون همگی 3 یا 4 یا حدود 10-15 نفر اون در فعالیتی در کسب انتخاب کرده خود فعالیت رو پیش میبرد، البته این امر طبیعی است.
اون نفر دیگر میتواند پس از چند مهلت به همون اختصاص خود برگردد، میتواند سمت اختصاص خود را دیگر کند. اما این دانش‌ها البته همچون دانش‌های زمینوی و بنیادی در تربیه این متخصص تربیه شده سهم خود را میگذارند. یعنی منظور من آن است که یک دانشجویی که تربیه می شود در دانشگاه، مثلا از روی کدام سمت اختصاصی که نباشد، اون میتواند مثلا پورا بعد از ختم دانشگاه اگر شرایط ها امکانیت یعنی فراهم باشند فعالیت کند، میتواند 3 سال بعد به این جاده برگردد، میتواند 10 سال بعد برگردد و میتواند در سمت دیگر فعالیت کند و این همچون تخصص زمینوی برای او باقی بماند. خب تشکر. و من میخوام اندیشه های شما رو همچون یک جوانانی که امروز در یک دانشگاه بانفوذ کشور تعلیم میگیرید از استادان دانشمند خوب فهمیده باشم که انتخاب خودتون با دانشگاه ملی تاجیکستان، هر یک خواننده که وقتی که مؤسسه تعلیمی را ختم می نماید با یک امید و آرزو کسب خود را انتخاب می نماید و وقتی که دایر به انتخاب کسب می شود، هر یک کسب انتخاب کننده تمام عامل ها را به نظر می گیرد، چه عامل های اقتصادی از جهت اولیوی باشه که چه دیگر عامل ها. دانشگاه ملی تاجیکستان دانشگاه می باشد که نه تنها در سرتاسر جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم نفوذ و احترام دارد و محض همین نفوذ و احترام و داشتن آموزگاران صاحب تجربه یا اینکه داشتن بهترین شرایط هایی که در دانشگاه ملی تاجیکستان فراهم آورده است می تواند که قسم زیادی فایزی کسب انتخاب کنندگان را به خود جلب نماید و فاکولته شیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از بهترین فاکولته ها به حساب می رود. در فاکولته شیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان وقتی که تحصیل علم می نماییم، ما علم شیمی را نه تنها از جهت نظریوی بلکه از جهت عملی نیز در سطح اعلی از خود می نماییم و گشوده شوی و به استفاده دادن بهترین آزمایشگاه هایی که از طرف رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان فراهم گردیده ایستاده است می تواند که یکی از عامل های اساسی انتخاب کننده کسب برای دانشجویان تاثیر رساند. اگر ما به نظر گیریم در بسیاری از دانشگاه هایی که در جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارند یا اینکه متخصص آماده می نمایند، آموزش کسبیت های آنها با زبان های روسی و انگلیسی کمی در کم است، اما این در دانشگاه ملی تاجیکستان خیلی هم نظررس می باشد. این حال چه خیلی که استادان عزیز قید نمودن زیاده از 124 اختصاص برای تعلیم و برای تربیت نمودن متخصصانی که در جمهوری تاجیکستان در تمام سمت‌ها چه اقتصادی باشد، چه اجتماعی باشد، چه اگرونوم باشد، چه طب باشد، چه شیمیک، اینها نه تنها به زبان روسی بلکه به زبان انگلیسی نیز فراهم آورده ایستادند و من خود شاهد آن هستم که وقتی که از طرف کارمندان فاکولته شیمی دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسه‌های تعلیمی برای پیشنهاد نمودن کسبیت‌ها می‌روند، سوال اولین درجه‌ای که از طرف خوانندگان پیشنهاد گردند آیا آموزش کسب شیمی در دانشگاه ملی تاجیکستان با زبان انگلیسی هست؟ خوشبختانه آموزش زبان شیمی در فاکولته شیمی دانشگاه ملی تاجیکستان با زبان انگلیسی از سال گذشته عملی شده ایستاده است و این آموزش با زبان انگلیسی نه تنها در فاکولته شیمی بلکه در فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فاکولته های طبی و دیگر فاکولته ها نیز به نظر می رسد. سبب اساسی رو آوردن به همین اختصاص گویم اصلا درباره فاکولته خودی فلسفه نمیدونستم که در همین اختصاص در فاکولته فلسفه است، اما فن پسیخولوژی را میدونستم درباره‌اش معلومات داشتم. چون که یک بزرگ گفته است اگر در عصر 19 بیولوژی با تمامی اوج رشد نموده باشد، عصر 20 فیزیک رشد نموده باشد، من گمان دارم میگوید که عصر 21 در برابر علم تکنیک پسیخولوژی یعنی رجوع و نشو نما کرده است و دایر به چی آموختن و چگونه آموزگاران در همین فاکولته در رشته پسیخولوژی درس میدهند. گفتنی هستم که طول 3 ساله که در همین رشته تحصیل میکنم راستی بسیار چیزها رو آموختم درباره پسیخیک انسان گویم، چون پسیخولوژی خود درباره پسیخیک انسان می باشد. در اینجا یعنی آموزگاران بلند اختصاص در همین رشته تحصیل میتونن با دانشجویان میآموزونن. اصلا در دانشگاه از خود دانشجو وابسته است دایر به همین اختصاص انتخاب نمودهش شفق و رغبت دارد
агар шавқу рағбат бошад пас дар ҳамон ихтисоси интихоб намудааш ӯ пайваста талош мекунад ки доир ба ҳамин ихтисоси интихоб намудааш илм омӯзад то дар оянда яъне мутахассиси баланд шуда ба халқу ватан хизмат намояд. имрӯз мо чӣ тавре ки медонем факултети химияи донишгоҳи миллӣ яке аз факултаҳои пешқадами донишгоҳ ба ҳисоб меравад ва дар факултаи мо низ ихтисосҳои зиёде ҳастанд ки маҳз тавассути ин ихтисосҳо албатта ҳамаи хонандагоне ки нав баъд аз хатми мактаби миёна барои споридан ба донишгоҳҳои олӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ меоянд албатта нигоҳ мекунанд ва рӯз аз рӯз донишҷӯёни факултаи мо зиёд шуда истодаанд ва ҳамаи ин албатта аз рушду нумӯи факултет ва ҳамчунин бо сохта ба истифода додани озмоишгоҳҳову симхонаҳои зиёди дарсӣ ки бо шароити хуби муосир фароҳам оварда шудааст ва боз инчунин имрӯзҳо дар омода намудани мутахассисони баландихтисос албатта дар соҳаҳою риштаҳои гуногун донишгоҳи миллӣ нақши хеле ҳам бузург мебозад ва мо низ ҳамчун яке аз мутахассисони соҳаи хеш дар оянда албатта ҷавонони даврони истиқлол ҳастем саъю кӯшиш менамоем ки зарраи ҳам бошад ҳамчун як мутахассиси баландихтисос саҳми босазои хешро дар кишвари маҳбуб гузорем. дар он хусус ки маро мисол маҷбур кард ки факултаи ҳуқуқшиносиро интихоб намоям ва мисол донишгоҳи миллии тоҷикистонро интихоб намоям ин ба пуррагии интихоби худам буд ва ман дар маҷмӯъ аз дониши худ ва аз тамоми он малакаву маҳорате ки дар мактаби миёна аз худ намуда будам боварӣ доштам ки ба ин донишгоҳ алал хусус ба факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон дохил мешавам ва тамоми ҳамон умеду орзуе ки дар дил доштам баробар намекунам ва боиси фахр аст ки ман имсол дар курси дуюми факултаи ҳуқуқшиносии таҳсили илм мекунам ва омӯзгорне ки аз рӯи фанҳои гуногун ба мо дарс медиҳанд омӯзгорни дар сатҳи аъло мебошанд яъне дарсро ба пуррагӣ ба мо фаҳмонда медиҳанд ва алалхусус омӯзгорне ки мисол аз кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ аз кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ кафедраи ҳуқуқи гражданӣ ва инчунин омӯзгорне ки аз факултетҳои фалсафа ва дигар факултетҳо яъне ба мо таълими илм медиҳанд онҳо бениҳоят саводи кофӣ доранд то вақте ки амин омӯзгор ба факулта дохил мегардад ё ки ба аудитория дохил мегардад бояд вай ҳамин хел психикаи умумие дошта бошад ки диққати донишҷӯро ба худ ҷалб карда тавонад вақте ки ҳамон омӯзгор ҳамон психикаи умумӣ надорад ва наметавонад ки мисол донишро ба худ ҷалб намояду мисол дарсро ба пуррагӣ фаҳмонад яъне на дарс маънии худро пайдо мекунад ва на донишҷӯ чизе ба худ бардошт наметавонад ва мо бо боварии комил гуфта метавонем ки тамоми устодоне ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон фаъолият мекунанд омӯзгорони дар сатҳи аъло мебошанд. донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд. хуб иштирокашон дар озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳурӣ аст чӣ гуна ҳаст ва чӣ имкониятҳо доранд дар ин маврид? дар сатҳи байналмилалӣ низ донишгоҳи миллии тоҷикистон мавқеи асосӣ дорад, зеро имконот ва иқтидори илмии донишгоҳи миллии тоҷикистон мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад ва гувоҳи ин якчанд рӯз пеш яке аз ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ гурӯҳбандии донишгоҳҳои байналмилалиро муайян кард ки донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳти рамзи 401-450 дар яке аз замон зинаҳои намоёни донишгоҳҳои байналмилалӣ қарор дорад ки ин шаҳодат медиҳад ки донишгоҳи миллӣ на танҳо дар дохили ҷумҳурии тоҷикистон балки дар сатҳи байналмилалӣ низ мавқеи намоён дорад ва донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон пайваста дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд ва шаҳодати ин иштироки васеъ ва фаъоли донишҷӯёни факултет дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, илм фуруғи маърифат, дар озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат, дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ва монанди инҳо зоҳир мегардад ки новобаста аз оне ки донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ риштаи таҳсилашон гуногун ҳам бошад, дигар ҳам бошад, дар ин озмунҳо ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Ба наздикӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил озмуни байналмилалӣ таҳти унвони сарварони иттиҳоди давлатҳои мустақил
баргузор гардид ки донишҷӯи курси сеюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар озмуни мазкур сазовори ҷои аввал ва нишони сарисинагӣ вобаста ба ин озмун гардид. донишгоҳи миллӣ яке аз монуфузтарин донишгоҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва берун аз он шунохта шудааст ва банда ки дар факултети химия фаъолият менамоям ки дар ин факултет зиёда аз 8 нафар докторону профессорон ва ҳайати дотсентону ассистентон ба таълим машғул ҳастанд. пайваста раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон барои муҳайё сохтани шароити корӣ аз қабили кушодани лабораторияҳои таълимӣ ва илмӣ ки бевосита донишҷӯён ҳам дарсҳои назаривӣ ва ҳам дарсҳои амалиро дар ин озмоишгоҳ аз худ менамоянд ва дар оянда вақте ки факултетро хатм намуданд ба корхонаҳои муассисаҳои гуногун рафта фаъолият менамоянд. мехоҳам дар анҷом ба таври мушаххасан устодон шумо гуфта бошед ки чӣ кор бояд кунем, масалан чӣ усулу масалан тарзҳои навинро ба кор бигирем ки боз масалан насли ҷавонро диққаташро ҷалб кунем ба дониш, ба омӯзиш, то масалан роҳҳоеро интихоб кунем ки дар оянда ҳамин миллатро мо муаррифгар бошем, парчами мо парафшон бошад. ба назари ман пеш аз ҳама моро зарур аст ки дар мактаби миёна, дар мактаби мутавассит ё дар мактаби миёна мо он гуна яъне ҷойгоҳи илм ва омӯзишро мо бояд баланд бардорем барои расидан ба ин ҳадаф. албатта ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои зиёд кара истодааст. имрӯз мо дигар муҳтоҷ ба нон нестем, чунки аз нуқтаи назари иқтисодӣ мо таъмин ҳастем ва танҳо муҳим аз ҳама, пеш аз ҳама зарур аст ки мо тавонем ки дар мағзи донишҷӯён, дар мағзи хонандагон ҳамин чизро ҷойгоҳро, яъне ҳамин тафаккурро рушд диҳем ки илм, дониш ягона омили раҳо кардани инсон аз ҳамаи камбудию бадбахтӣ аст. ин муҳимтарин омил аст ва имрӯз бозам тавассути шабакаҳои гуногуни телевизионӣ моро зарур аст ки таблиғ кунем ки ҷойгоҳи илм, ҷойгоҳи дониш ҳамеша баланд аст ва дар тӯли таърихе ки халқи тоҷик то ба имрӯз омада расид, ин доштани ҳамон маҳаки асосии расидан ба ин рӯз ва соҳиби истиқлол гардидани Тоҷикистон пеш аз ҳама будани дониши азалии мардуми тоҷик аст. мо бояд инро ба ҳар як фарди Тоҷикистон расонем. албатта ҳар як мақоме ки ҳаст, ҳар як сохторе ки ҳаст вазифаҳои мушаххаси худро дорад ва донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳам бо як коллективи хеле бузург пайваста дар хизмати халқу ватан ҳастанд. масъулияти асосӣ мо омода кардани кадрҳо аз як ҷониб, аз ҷониби дигар инсонсозӣ ҳаст, инсони худшиносу худогоҳ ва он нафаре ки агар андеша кунем ки агар як мутахассиси хуб дар риштаи химия ё дар риштаи техника ё дар риштаи тиб бошад, вале ҷавҳари инсонии ӯ дар дараҷаи зарурӣ ташаккул наёфта бошад ва дар доираи ҷаҳонбинии хурофотию таассубӣ фаъолият кунад, аз он ҳеҷ гуна умедвор шудан имкон надорад. аз ин лиҳоз донишгоҳи миллии Тоҷикистон пайваста дар хизмати халқу миллат ҳастанд ва ҳамагӣ устодони ин боргоҳи маърифат кӯшиш мекунанд ки пеш аз ҳама, пеш аз оғози дарсҳо дар кадом риштае ки набошад, нахуст ба тарбияи насли имрӯза дар рӯҳияи ватандӯстию ватанхоҳӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳанги миллӣ насли наврасро тарбият кунанд. ва албатта ин масъулияти аввалин дараҷае ҳаст ки ҳама коллективи мо пайгири он ҳастем ва ҳар касе ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил мекунад ва интихоб кардааст, фикр мекунам интихоби дуруст буд, зеро ки аз ин боргоҳ хоҳ нохоҳ чун хирма нест ки аз он як хушае бардошт мекунад. воқеан раванди таълим, омӯхтани савод, пешниҳоди таълим ба донишҷӯ бояд ҳам устод ҳам донишҷӯ бояд масъулияти баланд дошта бошад дар раванди таълим ва донишҷӯ вақте ки ба донишгоҳ меояд бояд пеш аз ҳама ба хотири гирифтани диплом не, ба хотири гирифтани дониш биёяд ва он
масъулияте ки ба дӯши ӯ гузошта шудааст ва аз номи ӯ муайян аст ки ҷӯяндаи дониш аст, бояд дар ҳамун самти худ дар соҳаи худ кӯшиш кунад ки тамоми донишҳоро фаро гирад ва аз устодони худ боз ҳам омӯзад. Ва фикр мекунам ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷиҳати тарбияи кадрҳои баландихтисос имрӯз дар тамоми соҳаҳо пешсаф аст ва дар оянда низ дар ин самтҳо таваҷҷӯҳи роҳбарияти донишгоҳ бештар гашта истодааст ва фикр мекунам ки ин як иқдоми хуб, як пешравии хуб дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат мебошад. донишҷӯ новобаста аз оне ки дар кадом ихтисос фаъолият мекунад, илм меомӯзад, пеш аз ҳама бояд ватандӯст бошад. ин барои фаъолияти ояндаи вай бениҳоят таъсиргузор аст. тавре ки пешвои муаззами миллат қайд мекунад, фарде ба нафъи халқу ватан содиқона хизмат мекунад ки агар вай ватандӯст бошад. дуруст аст. яъне дар ин замина пеш аз ҳама бояд донишҷӯён дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хизмати содиқона ба халқу ватан, худшиносӣ ва худогоҳӣ тарбият карда шаванд, зеро онҳо дар оянда баъди соҳибкасб гардиданашон бе ягон дудилагӣ, бе ягон шак шубҳа аз рӯи касби худ барои хизмат ба ватан омода бошанд. ин аз як ҷиҳат. аз ҷиҳати дигар пеш аз ҳама зарур аст ки донишҷӯён бояд ҳамун дар рӯҳияи боварӣ доштан ба донишҳои худ ва дар касби худ фаъолият кардан, муваффақ шудан тарбият карда шаванд. яъне баъзан донишҷӯё ҳастанд ки дониши хуб доранд, аммо баъзан омилҳои гуногун таъсир карда тафаккури онҳо маҳдуд мегардад ва онҳо ба ҳамун ояндаи худ нобоварона муносибат мекунанд. ва факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ин самт чораҳои муассир меандешад ва пайваста чораҳои тарғиботию ташвиқотӣ, вохӯрӣ бо хатмкунандагони қаблии факултет ки дар сохторҳои калидии мамлакат фаъолият мекунанд ташкил карда мешавад ва ин вохӯриҳо аз як ҷиҳат ба баланд шудани рӯҳияи донишҷӯён мусоидат мекунад ва аз тарафи дигар ба донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ устодони соҳиб таҷрибаи дарс мегӯянд ки онҳо дар мақомотҳои гуногуни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигари давлатӣ фаъолият мекунанд ки инам аз як ҷиҳат ба ҳамон баланд шудани рӯҳияи ҷавонон мусоидат мекунад. фанни химия ки илми таҷрибавӣ ҳаста, мо барое ки хонандаро ҳавасманд кунем ба оянда мутахассисҳои химия шад, бештар ман фикр мекунам ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корҳои таҷрибавӣ дар баробари дарсҳои назаривӣ ва дар гузаронидани корҳои таҷрибавӣ ин боиси ҳавасманд шудани анамо хонанда доир ба мутахассиси ояндаи химия шавад. ташаккури зиёд. хуб, саломат бошед. як олам сипос барои омаданатон, барои иштирок ва барои пешниҳоди андешаҳоятон. муҳаммади ҳиҷозӣ дар китоби ҳазор суханаш мефармояд ки фарзандон мисоли масолеҳе ҳастанд ки падару модар онҳоро бояд ба кор бабарад. яъне чӣ гуна аз овони хурдӣ масъуланд падару модар ки воқеан фарзандони хешро соҳибдониш кунанд ва то ба албатта дабистон рафтану хуб дигар зинаҳое ки дар пеш аст. ва агар аз ҳамун замони хурдӣ аз домони падару модар фарзанд ватандӯст соҳибдониш тарбия шуд, ҳатман ки дар оянда як шахси комил, як шахси ватандӯст, як шахси меҳанпараст ва як нафаре ки барои миллату ҷомеа дар корӣ аст ба камол мерасад. ва бинандаҳои азизу арҷманд, умедвор ҳастам ки аз пешниҳоди андешаҳое ки меҳмонони барномаи мо доир ба мавзӯи пешниҳод кардаамон, яъне ки саҳми донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар тарбияи мутахассисони гуногун дар кишвар пешниҳод гардид, барои худ бардошти хуб кардед, иттилоъ гирифтед ва агар ҳамин гуна бошад, мо хеле хушбахт ҳастем гурӯҳи эҷодии барнома. барору баракат дар зиндагиятон, ба умеди рушди ҳама соҳаҳо дар кишвари офтобиямон Тоҷикистони биштосо. то наздиктарин дидор азизон, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.